Riu aikari a Eruassi Nkishu gicigo-ini gia Transmara ya ithwiro maugite thayo na woiguano ni icokereirie gatagati ka nduriri iria cikaraga kuo thutha wa njukaniriro gututhuka kiambiriria-ini kia mwaka uyu na gutuma mekirirwo kabiu ya kugiria mithiere ya andu kuma thaa 10 cia hwaini o nginyagia thaa 1 cia rucini. Makioria thirikari kumehereria kabiu no, aikari maugite ni cenjetie miturire yao na njira ya kumagiria kuhota gwetha umithio wao muthenya o nginya mathaa ma hwaini makiria migunda-ini yao. Nimeathirika kibiashara, pia ukulima. Mifugo yetu haina muda ya kukula, na hapa Masaini, hapa sisi kama wakulima wa ng'ombe haijai ingia ndani ya boma saa 10. Yaani nasakuaje kama hata saa 10 hajafika saa 9:30 tunaanza kukimbisha kupita hii mlima mpaka juu ya mlima, na kuna mama hawazani kukimbia, kuna wale watu wameseeka jamani. Kwa hiyo commissioner yetu tungeomba tu atusamie, sababu imetukata sababu alitufunga hata siku 40 tangu litangaze mwezi wa 3 na imeisha. Tulifikiria atatuonea sisi huruma atutolee, lakini bado sana hatuwezi kuona hajametoa. Kuringana na Pauline Karau, mathaa maingi micii-ini ni gucangiire haraya tuiritu tunini kuhikithio kia hinya na kuoha nda gicigo-ini giki. Wasijana anaendelea kwenda. Wasijana amewacha shule, amepata mimba, anaenda kwa manyumba sao. Kiumia kiu kirathirire, gavana wa Narok Samuel Tunai ni oriria wabici ya commissioner wa county no kweheria kabiu iyo, na oho akioria nduriri icio guturia woiguano. There is now peace in Ngararo area between the Uasin Gishu and the Syria, and in fact I think I want to call upon you to see how that curfew can be removed so that the people can continue with their normal activities. Kiambiriria-ini kia mweri wena, njukaniriro gicigo-ini giki yatigirie andu 3 makuite na angi 50 magicinirwo micii yao, kuria borithi makoretwo magika birigiceni ya gwitia aikari aya matharaita maria mahuthiragwo guthararia thayo. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.